individual. Proglašenje pobednika za devojčice rođene 2014. godine kako pojedinačno. Third places, Rachel Veska, Alava Nisa from Turkey, and Ajković Mija Montenegro, Crna Gora. Second place, drugo mesto, Đurđević Stefani, Montenegro, Crna Gora. And first place, prvo mesto, Adilović Zahira, Bosnija i Hercegovina. Medals will be awarded by Mr. Vesli Kurati in company by Mr. Slavenko Bajić. Odličan najboljima dodeljen će gospodin Vesli Kurati u društvu sa gospodinom Slavenkom Bajićem. Se pravi, še vem, te pizda. Medal ceremony for girls born 2010 kako individual. Proglašenje pobednika za devojčice rođene 2010. godine kako pojedinačno. Third place is Murić Miona. Third place is Murić Miona, Serbia, and Karatuzu Nimet Bera from Turkey, Turska. Second place, Sakal Elizan, Turkey, and first place, Petrović Angela, Serbia. Medals will be awarded by Mr. Vesli Kurati in company by Mr.